Salo saqalisa training imchaka mhla 15 August 1977 up to December. Igroup yangola lana yabizobuya lamaCuban. Sithola dasikhona thina uzozitwa sesitwa ngoguns down kuze kuthiwa so guns down sasitshayisa ibayonet. Sichaywa uthi ngadwa guns up. Sasithula hurry sithi how kuthiwa guns down. Sibese siyahlisa impompo so yiko kwathwani kuthiwa ngoguns down. Yes, so there's a weak group yangola. Uniketa wayalo wathi laba bantu secheka kakhulu i-theoretical love. Kavuza beyangola belecipha FC thina kwathonga emacoach. Yayi. Sase siyala ukuchaywa. Good morning, welcome to Asake Online. My name is Zenzele Ndebele and this is the program, the Zipra Liberation Archives. Please don't forget to follow us on our social media pages, but also like and subscribe to our YouTube page. It's site CITZW. You can also find us on Twitter, on Facebook, like WhatsApp, Sikona, Zongindao. So today in the program service, Kunma Lubaba Love Mo Ndlovu. Undlovu yena ubehambe empini njengabanenge ibizo lakhe lempini kwakuthiwa nguSamson Kabela. We operated endaweni zeUrungwe khona ngale. We've talked to a number of people who have operated in that area, and today we want to hear his story. Baba Ndlovu siyakubingelela uhlelo. Salibonani enkondleni. So bengicela nje ukuthi ungaqala ngokuthi usitshele nje ukuthi wena uzalele ngaphi wakhulela ngaphi. Mina engikhulumayo nguLove Mo Ndlovu. Yes, ibigama lami lempini nguSamson Kabela. Yes, ngizalelwe eNyabane. Yes, ngizelwe ngomhla ka-15 April 1960. Ngakhulela khona ngenza grade 1, grade 2, sokuvuzinya ku-3 umdala wayengasela mali. Omdala then wasestinje wangayi-first born wathi ngcono ke iphela imfana i-chance leyo ukuthi ekwanise ukuthi ibona amabala. Mina ngasala ngiselusa inkomo ngilusanga 2 years ngosuka lapho kwathiwa athola umsebenzi we-headmaster weChangwa weDomkwena wasesithi ufuna umfana kwakuya imessage ukuthi kufuneka umfana eDombodema. Then lapho ngasuka khona ngaye eDombodema ngo-1972. Yiko lapho ngafika ngafunda khona isikhalanga eDombodema. Ngafunda futhi lama direction ukuthi from Changwa to Dombodema uhamba njani. Ngoba ngapi lapho ngayihlala khona umdala lwana babethengisa utshwala. So utshwala sesibuwode council from Dombodema sidlula kohula lapho kuthiwa kuSibandibanye lapha. Sesidlula sibhadala ama 10 cents. To and fro siye 20 cents. Kodwa sesiyathenga ama 20 liter izothengiswa ngapha eDombodema. eDombodema ngafika ngafunda okuningi ngoba ngahamba siya kwelusa inkomo but ngafika ngayilusa. To my surprise ngathola ukuthi inkomo ziyaxotshelwa. Mina ngangitshona emasimini lomdala. Ngihamba siyabuthi inkomo zibuya ngizovalela. So ngahlala 72, 73, 74, 75 intembe sembuye ngaphansi ubona abazali mama hayi sokukhulile. Wasabuyile ngale ngayisenhlala ku-75 lo. Ngo-76 abuya la etown ngitshela umama ukuthi siyofuna ukuza eTrobeni sothi umsebenzi. Abuya lami le njengabanye amagroup ngakhuluma lamakhelwana James Ncube wathi engangithatha yasihlala sonke sahlala sonke ngafikela number 6 sakhumbula ngagada ngedola from Plumtree to town yayidola. Then ngafika ngasebenza khona lapha lawo kodwa emsebenzi yangikhona engatholakala emsebenzi isikhathi nesiningi ngothola ukuthi industry kokubhalwe no work no job abana basa. So kodwa sesilapha sihamba sisoko sikhuluma labelungu sidinga umsebenzi wasesibaningi i-generation yami lesesibaningi. Bethi go and join our friends le in the bush. Uluzibhala umsindo lithi ufuna umsebenzi uyathanda. Hey, umlungu nje ukuthi ngijoina ngale umathera. So 76 lapho sasibona khona imhlanga labo nkomo labo bhudaza babegcilile bayengafuna ukuthi singene ngapha emhlanweni ngoba bayazi ama result yabo labo babesapho but bayengafuna ukuthi but sihamba secretly khona besazwa khona ukuthi belungu bayasincindezela njalo indaba leyo umsebenzi indaba yokuya empini vele kakhulu sasihambela ukuthi akula umsebenzi. So indaba zaziyi3 ezazifesana lathi during that ama-youth akulezi nsuku. Ofisi yeGoli double up. Ofisi yeWenela ngangakwanisa ukuthi yeWenela ngoba ngene-inspection. Ofisi yempini. So wawuchoose ku3 ukuthi ufuna ukuya ngaphi wena. Ngabe zithi ngo-76 end of 76 ngabuyela ekhaya. ngoNovember siyalima
Tafike kulimeni kwami lapha ke yiko lapha kadibana la lo mdala wayevele uyinkinga lokho. Kodwa nguJanga uSalipho. Hayi lo mdala recruit abafana abaningi abakwizipra abaningi bahamba ngayo waje ngafuthi ebulawa ngabantu aba-recruitayo. Bathi uJanga sadibana face to face nje sihambela lapha. Wadibana wathi mfana kaNdlovu wena ufunini ukuyale vele lamazake enyane kade yafuna. Wasithi right zwana ke manje wena recruiter abangani bakho ndlanda ucamiwe lo randa kathi madoda la ukuthi sokuze sile bathi ke mayidoda thina sithengisi kodwa le ndaba yakho khuluma ngayo hayi asiyilapho siya kuDumba wavuma ngakundeju wavuma athi okay manje lo mdala olala phansi biza khona sokuze sihambe thina siyanga sayemakhasini umdala usiteze mbona wachika Dumba wathi wena Zakubizela amagorilla ezuthatha ngenkani. Kodwa thina amagorilla sengeswabona ku-area. Wasensilapho kasuka ungazange mbone umuntu odwa igorilla lokuthi linjani umuntu onjani. Laba abantu engamrecruit 2 le. Omunye ngikhona wasekhuluma kubazali bakhe ukuthi hayi yena usefuna kwempilo abazali bahle bathi ungayilapho wena Goli. Wantshela wathi yena kasayile empinini sesiyegoli. Saphikisana nje bese sasingontanga ukuthi yena mina vela le thola sethethe umfazi ndifoshiwa kamthele sethethe umfazi selabantwana mina bengela lutho hayi mina ngathi my decision is final. Umdala lana sesikhuluma ke umdala penetrating wathi no problem. Sekwelanga sisiya kumananda sesiyazingela segenge abafana sebesadlula kojaha kwanapho mtambe emini nje we siyaphikisana umdala lana be khipha ikhanda nje khangela phezu komphile ebembona yathi fana kadlo bethi baba bethi buyala. Ngihamba umdala efike iswana ndoda. Ngathi uthe wohlala eDumba mina wathi lapha ndoda sokule problem lapha lo ndoda wekwanda. Manje ndoda wekwanda lo amabhuna ngamthola la kaba lenkinga. So are you prepared ukuya? Phethe uthi yes I'm prepared. Wathi so ubuye lapha Thursday. Sakwazi kwambombe imanti. Mina labantu la ngihamba la private umdala besithini. Ndoda umdala bebuza utshwala. Bakala bayisizisa khona udala bebuza utshwala kubiza phakathi kwethu athi abantu bazabumbuza abethela lo mfana belandela sishiyana lapho lokho bembuza information embona ukuthi ngayirelease lapho umdala discover ukuthi khitshwe yimi saba senkingeni abelindele ulwesine lolana komdala lapha umdala lo wayengani nenyanga kodwa engani ngasonyanga kahle kodwa inyanga yena ngoku wayengaganganga kokule ingubo ihlala phandle emva kwesibhayazo ihlala ichayithwaleni kanti ingubo lana yayifutha abantu ababesiyale thina secabanga ukuthi ngiyabantwana abachemileyo ekhaya la umdala lana ndizafika ngolosini wahle wathi ngibuye in the afternoon ngafika khona ntemfe ngamthola ekhaya kula muntu wayehlalela abembona umdala lana wabizwa thutsha lesaka cwadi imithi nyala fika bethi right basambile bafana basambile laphana sesingu-6 kwakuyimi kunguJabu kunguSox kungu-Albert kunguGibby lo mfana lo Agrippa umdala besti sifuthweni so esifuthweni sazingena 2 mina ngena lo-Albert oyingena 2 amadoda behlale ngale sithi isifutho phakathi hey tuthu ngikhona isuka lapha isiboko yisesilumisa umzimba wonke ngene esifuthweni wathi alright hambani ekhaya kusasa ekuseni la manje umfana umngane wami Ndetshu lwana wayeserecruitwe ngulwana wayesitwe eGoli wayesengani usenalala into esefuna ukweGoli ufuna ukempini manje Ndetshu wasebona ukuthi mina vele ngiyeli move endabeni zokempini lezo wabebuye cela isithupha sami isithupha ngasendazo lapho ngasenthethe isithupha sakudala ngathi zingeze amaphepha zazingala amakhanda wayesideni ufuna uyakoshila somewhere ufuna ukuthenga something kade uyenza ukuthi mina ngahambi wempamba isithupha yakho bakwazi ukuthi lapha ka temzukwana okulele mfuthiwe abesiyahlula kwayo khona thatha isithupha thola umfana ke bethi Ndetshu ngaba wayithi akawazi lapha ekhona bethi isithupha sami search amaphikwana wasithola thatha isithupha uthe buye ebusuku abesili uma ubuyile la wayethi wathi isithupha wathi sithethe wayevuka isithethe wathi eqonda yakhe into endinga wavuka echaye ipatrol sakhangela ukuthi angicrossanga ngisiya kumdala yena thola isicathulo siqonde eMpumalanga tota Sporweni
Sithatha kwapha sesiloku esafutha sesimbona sesijeza ubudala ukuthi angani uJomo hambe ekhuluma naye dala bese yakhuluma naye khuluma naye re wesidla uyafuna la ubuya ngene esifuthweni asitasuka lapho ke amachita lana nje ukuthi sesingu7 manje la dala akula gorilla akula muntu lesiphamu sapheka lo mdala vele sikhiphe entabeni sovile hlanjela ukuthi mona hamba labantu laba lapho ohlala khona eDombodimo lingayi kwenye indawo liye ngaphi sabe sisuka qonda siyadlo sadlula before cancel sadlula eThekwani vele ngaleze sifika secross uThekwani ebridge lapha siya cancel nesicathulo samsesesikwamukile besifika sichilwana ujabula abanye sebesibhodana so bese simelele edamu ngale ngathi abatshela likhanda idamu ngale liphela simelele khona ngoba nganyazi 2 ways okweDombodimo kule edlula kodwa kuzoba lenye ichaya idamu lapho eBorder Reserve abefika lapha thenga amateki sithenga lezinkwa phela azafika sathola lapha neCouncil vele ungalalutho kodwa abantu babesikhangela vele bebona vele sijulukile vele ukuthi vele siginqile ukuthi kuyahanjwa lapha vele ulamuntu ekhuluma lathi thwala izinkwa siqonda ngaphi ikwelele edamu fika edamu lapha sisidla siqeda ukudla ukuthi siyekuhula ngale ngakwazi ukuthi kaba lenkinga umlungu ngasibona kuzaba lenkinga so sesivuze sidivert sihlangana lemgwaqo mina ime nganyazi indlela sasesihloko esiqhumela kanti kule indlela mina engangayazi iqonda ingane yakho la le eDombodimo ngabe sidasingeneni yena le road sebesidivider nabayiphambili abayemuva samba we so ngangikala ukuthi ngize ngibona mina ngikwazi ukuthi egedini kule grid lapho sathola kwala grid kwalapho kwavuka kwalo umsindo ususilahlele ngathi zwali majida akula muntu emncengile ukuthi sihamba sonke ongafuniyo back awufunayo asilandeleni njengoba litshela ukuthi umgwaqo ayisiwo asabeni bakhuluma kwathi bathula sabe sabe siyangena emgwaqweni chaza safika edamu likahula vele wathi usuke edamu lapho susiya nga-MC sifike emsini laphana bembafihla abehamba mina phambili imenganyazi isikhalanga imenganyazi indawo bona befika bafihla emva komuzi siyafika wona ngezwe inkomo zitshaya iclock ngale ngibhoda wona kulenje but nje lela ngathi sengihlala umnyaka ngekho lapha ekhaya so yayingangazi ngabona ukuthi ngingena lapha kube le problem ngabhoda ngabona ukuthi kulabantu ngazwi iclock remember ukuthi iclock kaMdala ngabe ngichase inkomo yona ngoba ngithola uMdala lwana ulomngane wakhe bayixoxa kwaba ngazwe ukuthi bayixoxa ngani wayitho ngotouch P uMdala ngone konkomo afika uThembona wathi bo unovayi athi novakanye wabona vele ngiginqile vele ngajwayele uMdala wahle wathi lalwana bahle bathula ukukhuluma thatha sambe ekhaya sesamba ngabe mtshela ukuthi ngilabantu lapho mbajiye ngale kunjani la Mdala wathi akule lutho hambe bathatha vele yasihlala la vele siphiwa amacawa saphekelwa vele sake sambe sithuthulwa asaphekelwa ukudla salala right phiwa amacawa kwembatha kuseni o'clock ngabo 5 Mdala wasivusa bafana lezi job zami sesifuka ukumnikeza imali zami ukuthi simdize uMdala wahlathayo thatha imali yomuntu ohluphekileyo mina bathi njengoba Mdala sesihamba sesiyale imali lezasebenza wathi lilahle wabe layela mina isikhalanga bona abazi isikhalanga ukuthi lapha sefika eborder lesathola iborder ucingo lulameva olunyalula meva olwalula meva olwanga oliphutswana lolungale meva icingo zethu azabe Tonga vele wayithi ufika kwabantu lapho singena ekusene eDombodimo emission kwabantu kule sitolo la kule ndlela ePhutswana wahlandela ukuthi indlela yala vele ungaphambuki shaya ngendlela la sasifike eborder sesifike eborder siqala ukuphikisana lamajita sithi ayisiyo border kanti lina ke mbuzi lina oyazi isikhalanga mina lani ngubani ngathi manje limphikizana simbini crosser ubugaqo lapha ngeroad sabesidwana losalukwazi le ntombazana Sidibana nokusakwa sebesibuza ukuthi inkamba yamasotsha kumbe amapholisa usalukwazi vele wahle waguqa phansi wakhala mntwana ngoya sesilayele ukuthi hambani straight sole zababona salukwazi wakhala vele azange etshone ekhuluma lathi khala zamchikhala lapha sebes advance siyakhona vele siyabona amasotsha ahlasi holdiza kwaphuma 3 kuthothi lapha nambani ngane yayiplatoon lapha sendisotsha zembe baphuma 3 ngengwakwa ama-ekhepe besilanda hands up thina soswenza up saphakamela izandla sepha iso 1 hour yakwazi
phakanyiswa izandla laphana uzama Albert ngoyangani ufundile lapha kithi. Albert lo moyo wabakhuluma labo ukuthi ayisifunke John ama freedom fighter wait alright ngena nini sobe singena inkambeni abantu singakahlali 5 minutes sibona ama helicopter Philip eseduzana kade ama helicopter la sokulabanye abantu abalele bethethwe area nekithi kompa abahlangana abafazi lamadoda labantwana balandela isipo kwathi no imota instead ukuthi toilet nasithi sebetsebe gijima ethatha labana kuqala moda bise bathatha labana bese bechaphile kuyala basithathwa ngemota sebetsebe kanjalo sebetsebe mayizeze zikhala amatswana sadibana lelokuzenhle lezimoto siyanga ebhoda belungu bechayifola belandile zakhala kwala sadla zalala seFrancis Tower epolice station. Sifike eFrancis Town ke lapha hayi sazilalela kwezakongasela lutho mbona lapho kwasala khona isithupha sithu. Lapho kwasala khona isithupha khona phela lapha sefika savetwa sathatha ama fingerprints eBotswana lapha besithatha ke besihambisa refugee camp eduze Ndaba so. Lapho isathola khona kulabezaphu abezanu izanu phifle ekamkabi abakasithole abakamsorewa ebefrolis sasihlala one ndawo kodwa sipheka different kitchen kodwa majority babe ngabezapho so thina zadle zabona sihamba siveleni ukuthi lapha la madoda ezanu lawo ngani kuzaba lenkinga ngoba bayebethi lapha behlabela ingoma zabo bethi dothi sika tika dura bazuka redu doba bekhombela kithi hawu lamadoda ngathi manje ozoke siyadingilizwe kodwa bona bakhombele isibhamu kithi ke kuhamba nje hayi thina la kwasahlala ke lapha ngahlala June 1.5 June kwathiwa i-strip lana kumbe kwathiwa kubonakaleni kumbe kwathi i-information yasahlala kwangani be-problem wasekuthi wasufuze zigibelele iphikwe sathola izimota from Francis Town to Phikwe selibe Phikwe safika sahlala 1 week sebesithatha ke eSwaziland to Lusaka sithe sifike eLusaka ngathi lapha eBotswana lapha ke labafana bayabesikhala ke vele bayexoxa labatswana batswana bahle bathi bafana dine silibona abanye belungelo lotsotsi ngale bayachaya bayasula athi bayasula indoda bayiqondisa sesifika sebezingeniso ema-ofisini sigitshezwa bhathela vele sidlula lapha sesisungani sesikwethiba phela sesazibona imoto lezo sazicabangele zazilamadaka esibomvu sathi lezi sagitshezwa phezulu bhodiswa phezulu belusaka ema-ofisini sabhodiswa vele kwalalitho abona bediscuss asimoteni nampundu lapho esathi sesifike nampundu ke sawoltiswa ngugorilla lapho ngaqala ukubona igorilla le-AK what keeping kwakho sabe siyange abasisearcha lokwabe kusearcha sabe siyangena khona enkambeni athola ukuthi ayikhona somuntu lapho kunyathelene senguJune lapho kunyathelene safika hayi lapho safika sejoin swabanye kwa interrogate sabuzwa lapho ngabuzwa khona ukuthi umthengisi ngubani mina ngathi umthengisi amazi lo interrogate wathi nasembambi ngathi ubambe bani wathi sembambe wena ngathi ubambe mina wathi kathatha funa ukamba bathengisi wena kumthengisi lapho bengiqalisa ukuthi ithuna abapolisi awarelwezi babengithengisa bami uthi babathengisa chiya kwenjalo ngobupheko akula muntu empilo othi kathengisa umuntu wazothi kathengisa kulabanga so yabo ubuze ukuthi umthengisa mbani sokugamba la wazothengisa imaqambile uthi komfana mu right lokho wavuma ukufa wedwa bona sahlala uJuly thoma August alapho sasevele sesifundiswa mbijana ukuzisotsha lokusazikanisi khona phela nampundu sesivele sigijiswa ama-train personnel besitrainer senso short march and the like kodwa vele lokhu sihamba-sivileni ngase-authorized training but besiprepare sabe sesithatha sasifuze seba yi-second group ye-Angola sabe sidinga FC e-Ahmed Quarters yesepra sahlala yabo crew sahlala labo saqalisa i-training imchaka mhla 15 August 1977 up to December
igroup yangola lana yabizobuya lama-Cuban sithola dasikhona thina sasithiwa ngo-guns down kuze kuthiwa ngo-guns down sasitshayisa ibhayinethi sitshaywa ukuthi ngathiwa guns up sasithula hurry sithi hawu kuthiwa guns down sibe sesiyehlisa impompo so yikho kwathiwani kuthiwa ngo-guns down. Yes, so Tezo igroup yangola uniketa wayalo wathi laba bantu secheka kakhulu i-theoretical love kavuza beyangola bele cipha FC thina kwathonga emakochi yayi sase siyala ukuchaywa sase sitshela ukuthi ngalama-Cuban lama-Soviet kachayi laba balichayayo wayi baphambanisa sasitshela lezi choms yangola lathi sase siroda singasavuma ukushaya ukuthi ngibuzise ukuthi ungitshayelayo siyafika le sasiroda lama-structure siyafika le emagojini hayi khona safika mdala sa-adresswa ubheni wathi uthola 5 uDubu wasimfuna uthola 5 or 6 befile training eziprogram training ungafikela umuntu baba sirikitanga abantu so la uthona ngobani kana emagoje sasitrainer babe banengi yazi ukuba bala vele ucamp commander wayemaseka uGoronga engudepute usobenyoka number 3 labo chiki babe nengo code free ovelaphi vele ubaba lo cowboy omahlasela vele ubabala vele banengi kakhulu Freeman. There are many. So lafika la trainer futhi emagoje sifika emagoje ngase 78 manje sisichenchaka from 15 August ngo77 lapho sengo 78 sefuze siyele kwathi singayile siyemagojini babe sithatha siyakwana sithesifika kwathi siqala pass kwa ngalapha FC lapha sesingadobuli ngathi ku2000 the town 20 kilometers from town kwangavunyela range so ngale sesenza intonke sithesifika ngale open address remember uGoronga ekhuluma ukuthi owayethethwe lozibuyeleyo sithatha as 1 besitho laba bechaya abadinga ukuthi wena supporter yabo kumbe kwenzakala barikita lokhi baba abona indlela sibayi2 esipovicity eSochi City ukhethe yakho ukwathi ukuthi waso short match qala wakayishort match oqala khona ku-first battalion sazokuthi ovakanya babachaya ovakanya yegenge yabadala sasithedule lapha sithi hawu babefika bequma kwabana phambili bathi ngasilo chay akwacha ngogodo chawo shatu ba sitezi lathi sesiyakhona la ku second battalion second week sizosithatha sithesiphuma khona phela okwazi ukuthi lapha ya kuyanyiwa training yakhona ukuthi tough training produce a good tough and rough produce a good soldier and for sure ngoba lapha licrawler bedubula sophezulu nge-life round ungavuza ikanda indaba yakho so sesiphumile phana bafika basi-address ukuthi lapha you do as I say not what as I do singathi ground is ground singathi this that sitheze ngakayindawo bathi frog jump mina vele ngahle ngabhorekana ngokuchaya kwabo so vele ngangingajumpa vele ngazwa mphela amandla ngajumpa lapha ngisihambele so bhasi obebuya umngane wami yethu ngiqoboka nje kodwa umngane wami ngoba wanilanda leso sikhathi njalo wayesebonile ukuthi vele wahle umbamba ukuthi lo mfana lo is protesting wayevele ethi kimi uyazwena mfana asikuthi ehlule ukwenza le into ezwabanye kule nto ekubhoyileyo please ngicela uyenzeni wenze nje abanye abengiqothisa sizovele lo msibele pho 1 abenchiya 10 angazwa sebechaya emuva athi ngeze mphambili yes ngaphuma kahle labanye then kwaze fika indaba ye-shooting ukudubuleni lapho kwengangele nkinga khona umbhobho mina ngicabanga ukuthi lapho bedodubula umbhobho uhlamba liphuma phambili liphuma luza emuva so kadubula nte advance se-check ihlamba sifika ithola kunje so manje ngasenanzelela ukuthi bamaka ngechoko abayemakhe ukuthi ke lokhu zeni bamaka ngechoko athi okay ngathi vele ayesesaba umbhobho ayesabika vele ligwala ayiwathi zinga ataziko ukuthi unyile balibizo sithaza sibuyele enkambeni babe sithi abakhuthileyo bonke this side BF there's a line one line up down lapho up down yavuka igijima down
go down. Shakanda. Basisebenza. Safika ngale sisadothi sefika ekitchen sathola futhi izulana nasendleleni. Sithola futhi uqhele ngapha uchayiwe. Aphulambile. Next time. Sasibuyela futhi khona ile range. Hayi ngoba ngifika ngeze futhi yamenelela. Abe mbagayela ukuthi advance abengigijima ndinga isigodo endleleni ngoba ngibona kuyisigodo bekudopa yazi ukani yawa dopa ngifika lapha pataketini hlikihla kuyishoko hlikihla lahle isigodo uyabe yathi zingabi wena ngoba ndinazi wathi usilile silile ngahamba endlela labona bakhuthileyo something abona ukuthi manje ku 30 time manje Fuzokuvuzekeze ite iyo manje la ngoba sithathe sonke sesiphelile ngaqesa lobudula yiko lapho ngaqesa khona uthinga zokuthi nguMaxman kusuka lapho ke etraining basitrainer kahle uGodfrey labo bonke labantu siqede training ngo-17 ngasaqala ngo-78 ngoJanuary up to June sabe siyahlanganiswa le membership eCTT elokuza eFoxhall mova thina ithe samovayela wazi bayimova phela siyahlanganiswa iaim yethu ukuhlanganiswa kwama-trained personnel from CGT lelokuza kwakulama Cell Scout ama-Cell Scout ayethe ngabakwazi ukuthi igroupela ngemembership bona bathi ngabe CGT bese be-eliminate amakorela so kwasokuyukuthi sintegrate from that side ukuthi engathi ngowe-CGT ubuzwa yithi engathi membership simninka ama-membership abayaziyo ukuthi membership kusenzakalani so by so doing asokuzoba lesikhathi sokuthi base bafuna ukusitshintsha from guerrilla to regular lapho kwaba lomsindo khona oGoronga manje oGoronga balala sebebulala umuntu kumbe bambulala kumbe umuntu lona wasifela I don't know kodwa kwa iproblem njengoba sokuthi sesitrain kwasekuthi kwenziwa i-survival yankhona sefuze uye iphansi le i-35 okuzingelwa khona sesihamba siyazingela but kungekho emthethweni siphuma siyazingela so yakadluli phambili uGoronga yebotshwa awukhona so kwakuhambe njani uGoronga manje lapho esiza khona uGoronga ke manje kwasekusithi lo commander lo engifuna ukukhuluma ngaye lo wabulawayo yena wathi uzibulele ucommander lwana wayangazi ukuthi wayengayiphi battalion kodwa kwathiwa ngabasasezile 3 battalion laba kodwa kabuye thathe iration labafana bakhe beku-survival usakazi igama lakansalazi kodwa wayethiwa engumpolisa we-railways kodwa wayengucommander sibe ngabona wayengumajor ucommander lo wayengwe-Bite Bridge wathengiswa omunye indoda wayekuthiwa nguBoston uKuka owakibo wayamthengisa uGoronga ukuthi alimazi lo wayipholisa kwe-railways uGoronga abahle bamthathela amanyathelo bengakayizi njalo uGoronga bayevele bele-scandal le-CGT kulabanye abantu abacatshayo bathi besibriefa bathi abantu laba nama-Cell Scout babalekile kodwa information sayizwa ukuthi yayiphuma kibo futhi ama-senior bethi abantu laba banyamalalisile sasithulela manje thina abe-CGT yithi vele sasilomsindo vele sesithiwe siphiwe bad influence ngabo-Godfrey ukuthi sinanzelele phakathi bethu lapha kulabathengisi nazelo zemembishi zaziright kodwa into sasikhuluma nazo ziprove ukuthi sitsho ngani uGoronga manje uthe sethe umuntu lana kahambele abesuka umuntu lana le-company yakhe siyazihlalele phezu kwentaba sasihlala phezu kwentaba i-headquarter phansi ikwakuthiwa kuse-Foxhall kwakunje sokuyigodi babe besiyabamba uMajor Lwana bezombophela khonapha kuGoronga lapha bembophela ubotshwa kwakhona phela ubotshelwe esigodweni sobotshelwe izandla emuva bembophele sizwe ingwaqwa ebusuku phansi khonapha egodini ingwaqwa ingwaqwa ikhala ngaphansi la ingwaqwa ikhala phansi sithumele izibhodi ekuseni hambani lekuzwa befika bethi hayi mfika ukuthi umuntu oqeda ukukhala ingwaqwa kwakhala igrenade kwenzakalani befika bafana befika becheka bathi uJomlwana bambulele bamdubulile uMajor Lwana alivele sasivele sizwile indaba yakhona in fact into yenza ukuthi uMajor yale abafana baye behambe kuzingeleni le bafika bathi babona ama-helicopter namabhulu ehleli emoyeni
Emae,